Sa shisen ngai khuble yapi baro shakane ka video translation. Menta hakane ka video phinnang bat ngau thu yakiktin kran habale yo ne habaya de yathet mar ne jingpam. Hakane ka video ngan pen kala yakiktin naka English shaka Hindi bat khasi. Takadaw ngau bhaya pe nado basdang hado bukut kane ka video khnang bapin ngau thu ba. In English, how much is this? In Hindi, ये कितने का है? In Khasi, katno kane. How much is this? ये कितने का है? Katno kane. Haka English, how much is this? Kabumud haka Hindi, ये कितने का है? Haka Khasi pat kamut, katno kane. In English, please give me this. In Hindi, कृपया मुझे ये दे दीजिए. In Khasi, sngaw bha ayanga kane. Lane, sngaw bha ayanga une. Kan mau bhai kane. Haka English, please give me this. Kabamud haka Hindi, कृपया मुझे ये दे दीजिए. Haka Khasi pat kamut, sngaw bha ayanga kane. Lane, sngaw bha ayanga une. Please give me this. Kabumud haka Hindi, कृपया मुझे ये दे दीजिए. Haka Khasi pat kamut, sngaw bha ayanga une lane kane. In English, can you reduce the price? In Hindi, क्या आप दाम कम कर सकते हैं? In Khasi, phila ban penrit yakador. Kenmau, haka English, can you reduce the price? Kabumud haka Hindi, क्या आप दाम कम कर सकते हैं? Haka Khasi pat kabut, phila ban penrit yakador. In English, this is too expensive. In Hindi, ये बहुत महंगा है. In Khasi, kane karemdor palat. Haka English, this is too expensive. Kabumud haka Hindi, ये बहुत महंगा है. Haka Khasi pat kamut, kane karemdor palat. This is too expensive. ये बहुत महंगा है. Kane karemdor palat. In English, I will take it. In Hindi, मैं इससे लूंगा. But lada phidei kin thei te phinakum ne, मैं इससे लूंगी. In Khasi, ngan shim ya kane. Kenmau, haka English, I will take it. Kabumud haka Hindi, मैं इससे लूंगा. But lada phidei kin thei te phinakum ne, मैं इससे लूंगी. Haka Khasi pat kamut, ngan shim ya kane. In English, do you have fresh ones? In Hindi, क्या आपके पास ताज़ा है? In Khasi, phidon badang thamai. Kenmau, haka English, do you have fresh ones? Kabamud haka Hindi, क्या आपके पास ताज़ा है? Haka Khasi pat kamut, phidon badang thamai. In English, I don't need a bag. In Hindi, मुझे थैला नहीं चाहिए. In Khasi, ngam don kam pla. Kenmau, haka English, I don't need a bag. Kabumud haka Hindi, मुझे थैला नहीं चाहिए. Haka Khasi pat kamut, ngam don kam pla. I don't need a bag. मुझे थैला नहीं चाहिए. Ngam don kam pla. In English, please pack it. In Hindi, कृपया इसे पैक कर दीजिए. In Khasi, sngaw bha song ya kane. Please pack it. कृपया इसे पैक कर दीजिए. Sngaw bha song ya kane.
Kenmau haka English please pack it. कबमर हका हिंदी कृपया इसे पैक कर दीजिए. हका खासी पट कमुट स्ंगभा song या कने. In English, do you accept UPI or online payment? कबमर हका हिंदी क्या आप UPI या ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं? हका खासी पट कमुट पिपरियांग या का पेमेंट ऑनलाइन लने UPI. Kenmau haka English, do you accept UPI or online payment? कबमर हका हिंदी क्या आप UPI या ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं? हका खासी पट कमुट पिपरियांग या का पेमेंट ऑनलाइन लने UPI. In English, give me a half kilo. In हिंदी मुझे आधा किलो दीजिए. In खासी आयंगा शितंग किलो. In English, give me a half kilo. कबमर हका हिंदी मुझे आधा किलो दीजिए. हका खासी पट कमुट आयंगा शितंग किलो. हका English, give me a half kilo. कबमर हका हिंदी मुझे आधा किलो दीजिए. हका खासी पट कमुट आयंगा शितंग किलो. In English, are these fresh? In हिंदी क्या ये ताज़ा हैं? In खासी हतो किने किडई की बदंग थमाई. Kenmau haka English, are these fresh? कबमर हका हिंदी क्या ये ताज़ा हैं? हका खासी पट कमुट हतो किने किडई की बदंग थमाई. Are these fresh? कबमर हका हिंदी क्या ये ताज़ा हैं? इन खासी हका खासी पट कमुट हतो किने किडई की बदंग थमाई. In English, please wait it. इन हिंदी कृपया इसे तोल दीजिए. इन खासी स्ंगभाथौ किलो या कने. Kenmau haka English please wait it. कबमर हका हिंदी कृपया इसे तोल दीजिए. हका खासी पट कमुट स्ंगभाथौ किलो या कने. Please wait it. कृपया इसे तोल दीजिए. स्ंगभाथौ किलो या कने.